Arambai News Guwahati da Maitelongi Pau tabiribasingbu ihan handumaktada Chingangbam Susitrani Kurumjari Hojing asigi samlapa mariba pausing lobirasi Ngasi nungthil pung 3 tabada Assamgi ahanba nupi Finance Minister Ajanta Niyokna Assembly da budget puthokre budget puthokpagi mangoinana ngasi paumisingda minister asina phongdorakibada Assamgi miyoi crore 3,13,000 gi thamoi pengadaba amadi kanaba pigadaba mama oibi amagi senglaba thamoiga konana budget asi lanthokadoribani hairakhi Fiscal year Inglisingani Kurmathoi Kunithoi Gioina, Lupa crore Chongaga, Humputaruk Dasmik Anishnoge, deficit budget Puthoki. Inglisingani Kurmathoi Kunithoi Gioina, Chading Togodoriba, Senfamasi Puna, Lupa crore Amaga Lak Taret, Lisingang Krimanga, Chatruka Kumapane. Budget Asida Tamil Purbo, Anoba district Amoina, Lauk Thokre. Chabagangi Sin Missingi Yumtong Kudingmakta Taknaba Ising Panghanabagi Torang. Microfinance ki mateng na industry sing linkhat pa One Nation One Ration Card system chana hanabagi thorang CM COVID widow scheme lukrabi khudimakta amuki oina lupa lakh 2.5 gi mateng Borolen gi oina tongan ba anobu department nifuma panda thabak phangdaba naharo lakh 1.3 thabak piba electrification scheme gi damak lupa crore chamaga nifumari kaithokpa turen lepan singi mapangal kangkhat naba masung shemjin naba lupa crore lishingama kaithokpa Anna Yojna ki damak budgeta lupa crore 4.3 sino nipan. Khana parada multi-brand milk mall ama hangdokpa. Assam Andolanda nongmaina pan krabasingda amuki oina lupa lakh 2 gi mateng piba. Assam chukti chana hanabagi achoba senpam amasu kaithokre. Dibugarda Kalakhetra Masembagi proposal Engineering College Amsung Polytechnic College ahum linkhatpa University Amasung Medical College Manga Habadi Dhemaji Morigao Golaghat Bongaigaon Amasung Tamulpurda linkhatpagi wafam Mapan State Singda Leriba Assam Housing da Emporium Amamam Thamba COVID na Laikidruba Singi Imungda Amuktangi oina lupa lakh ama compensation oina piba Mahiroi Singda smartphone amadi uniform na chingba lem na piba Asida sunatana class 6 tagi class 12 ki mahiroi nipi macha singda sanitary napkin lem na piba asina chingba wafam kaya yauri tongan ba department singisu senpham kaya marung kaithoki finance minister na budget lanthoklaba matung CM Himanta Biswa Sarma na handaki budget asi full fledged budget ne middle class amasung lairiba singi budget ni haiki Miyamgi Yaipanabagi Damak Asigumba budget ama Miyamda Kudol Tambibagi Damak Assamgi Chokuk Chaningai Oirabi Nufi Finance Mantribo Lenga Kiamasung Assam Miyamgi Maikidagi Tagat Pafongdok Chari Haina CM na Haiki Assam Downtown University na lupa crore amagi mega scholarship program ama launch tokre arts science natraga commerce stream amadagi class 12 ki exam thakraba natraga result phangkraba mahiroi singna lagliba July 15 da pangthokadariba scholarship test asigidamag July 12 gi mamangda register tawba yagani hairi institution asigi makhal mathel gi placement driven course kayasu lei hairi khudong chaba si lebaga sigi mahiroi singda piribani Lenga Kenoba COVID SOP gi matungina Assam da lakpa passenger khudima COVID test tawragani vaccine dose anima kapthoklaba miyoi singsu COVID test tawragani hairi mamangda vaccine dose anima kaplaba miyoi singdi test tawroi haikibani adubu COVID gi phibam hena phachilaktabadagi dose anima kaplaba miyoi singsu tangai fadana test tawbagi wafam asi lawbani hairi Airport amasung railway station singda tangai fadana passenger khudima COVID test tawgadori nakalamaromda sogliba red district singi oina COVID ki SOP da thuidokpa komthokpa leitri cheng hawai haira amadi manamasing yonba dukan sing hangloi home delivery ki thorang makha chathagi yani hairi Hauzik Pawbada Samda COVID vaccine gi ahanba dose miyoi lakh 58 ka lising marfutara da kapthokre aduga anisuba dose na lakh 12 ga lising kuntra da kapkhre Hauzik state asida vaccine lakh animuk lei lagliba December thasi gi manungda Assam gi mipum khudimak vaccine kapthokna bagi pandam thamli haina health minister Kesaf Mantana ngasi permission da phongdorakre Manipur COVID positive ki chang leptana hengalakpam sungsibagi chang wangkhalakliba sida mideng thamlaga Manipur lengak na state sinba thungna lagliba July 19 dagi kuntaret fawba numit 10 gi oina total curfew lauthokre tangai fadaba thabak kamari leinaba amadi nomgi changdruba yadruba potlam sing amasung service kamari leinaba singdi hariba curfew asidagi komthokani hairi Maragasida Manipur Police Department ta constable gi ahangba pham chaniga humpu launabagi phom thakre Marilena ba employment exchange ki kuthang da district SP office tagi
ꯐꯣꯝ ꯂꯧꯕ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯣꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯁꯤ ꯇꯦꯁ PET ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯦꯞꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ IGP ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯥꯁ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 906 ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯒꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯁꯦꯝ ꯔꯣशनꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ District Health Society की DIO NG Bembem Devi Babupara COVID Task Force अमसुंग मरफुतरेत सुबह बटालियन CRPF उचाथोल जिरीबाम की मेडिकल टीम की कमांडेंट दांगमईगा खुसम नरगा लमलेन एवरग्रीन क्लब की मनुंग चना लैरिबा बाबूपरा इमा कैथेलदा ngasi ayuk COVID vaccine पाक्सना कापथोखरे हयेंगसु बाबू खाल बोरो खालना चिंगबा मफम कयादा वैक्सीन कापगी थबक मखा चथगनी हाइरे Jiri Development Organization JDO की Vice President Wahingbam Nandakishore की लुचिंग मखादा जिरी कैथेल दा पोट चे योन ब मियोइसिंग अमदी कैथेल दा लाकपा मियोइसिंग दा मार्क्स यंथोकपगा लोइनना SOP ngakतना पोट चे योलंबा सिंगदसु कोविड तगी ngakथोकनबा अमदी कोविड संदोक्तनबा पौता कया पीखि हाइना पब्लिसिटी सेक्रेटरी युमनाम संजित न मीडिया दा खंगलखि कोविड पैंडेमिक ना सोखन बस सेक्टर सिंगी मनुंगदा टूरिज्म सेक्टर सिसु अमने अवांगोंगपोक्ता टूरिस्ट डेस्टिनेशन हायरगा खंगनरिबा मेघालयदा कोविड संदोकपम सुंग मसिगी खुदोंग थिनिंगाई सिंगदी हेंगत हलना मतौ करमना अथिंग बसिंग असि कोमथोकलगा टूरिज्म अमुक हांगदोकसिगे हाइबगी मतांगदा कुपना खनरी हायना मेघालयगी CM कॉनरेड संगमाना ngasi पाउमिसिंगदा फोंदोखरे मफुंग फाना वैक्सीन कापथोकलबा मियोइसिंग स्टेट असिदा चंगलकपा याहन्नबगी वारेप लेंगाकना लौखरे हारिबा थोरांग असिमक टूरिस्ट स्पॉट्सिंग अमुक हांगदोकपदा एप्लाई तौबा याय हाइनसु CM ना मखाताना फोंदोरखि हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा इंडिया दा कोविड की अनोबा पॉजिटिव केस लिसिंग निफुगी मखादा हाबदि लिसिंग कुंथ्रा निपान गा चमापन निफुमापन फंखि अमदि चौंगा गा निफुनि थोइना कोविड नंबरम ओइदना लाइखिद्रे लिसिंग निफु सुपना कुंतरुकना कोविड तगी नाबा फरदुना डिस्चार्ज तौखि अवांग नोंपुगी स्टेट सिंगी मनुंगदा मेघालय दा चमरीगा निफुमाथोई मणिपुर दा लिसिंग अमगा चामगा कुनिपान असम दा लिसिंग अमगा चाट्रेट मरफुनिथोई मसिगी मनुंगदा गुवाहाटी दगी चामगा हुंबुद्रामरी याउरी असम दा मियोई कुनमरी मणिपुर दा 10 अमदी मेघालय दा 5 लैखिदबगी रिपोर्ट सु लाखले Prime Minister Narendra Modi na lebagasi khwaidigi sokliba state taruki CM singa video conferencing ki khuthangda wari sanaduna covid ki fibam review tawkhre third wave lakhandanabagi damak test track treat amadi tika haiba leiwa mari asi ngaktaba yade haiki panba yai India gi apunba covid case ki chada marfu hariba state taruk asidagi lakpani Pakistan na Taliban singbu support towi haina Afghan singna maral sirak khibagi matangda paumi singna hangkiba wahangi pakhumdi pidaduna Pakistan gi Prime Minister Imran Khan na leithoklaga Pakistan di India ga wari sanaba pami adubu RSS ideology asina thattuna thammi hairakre Aroibada ngasigi tentak pamaroiba pau khara Nagaland di unlock phase 3 hawragani July 19 dagi August ama fawba chathagani Numit humnigi khongchatta ST Morcha BJP gi National President Samir Orawan ngasi Manipur da thunglakre Jet fuel gi mamal tangkhalakpadagi air travel gi mamal hengalakpa yana leirakle Kanwar Jatra ayaba pibagi UP gi warep amukhanna khananaba Supreme Court na haikre Center na UP gi Kanwar Yatra oppose tawi haina Supreme Court affidavit ta palli Srinagar da Laskar gi terrorist ani kaptuna hatkre railway track ki wathakta saba ahanba 5-star hotel PM Narendra Modi na hangdok lagane Navjot Singh Sidhu gi phibam laikhai tadri final warep Congress president na logadabani haina Harish Rawat na haikre Rahul na party manungda chong phanliba singda akanba warning piraduna akiba miyoi singdi party thadoktuna chatpada kanamatana thingloi hairakre Bank Singh na Vijay Mallya gi share sing yon bahokre BKU Chief Rakesh Tikait na farm law amuk sogairak laduna civil war horagani ki halakre ED na hanagi Maharashtra gi Home Minister Anil Deshmukh ki maral mathum kaya attached tawkre ICMR na khwaidigi thengna chathaba study amagi report matungina India da COVID vaccine kapthoklaba miyoi chada marfu Delta variant na nai hairi
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯤꯀꯥ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯅꯦꯝꯂꯤ 35% ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ सिक्किमदा कोविड की फिवम फचिलक्तबदगी मियाम पुनबा बैन तौख्रे था अमगी ओइना सोशियो रिलीजियस अमदी एंटरटेनमेंट की थबक थोरमसिंग थिंख्रे। इंडियादा कोविड वैक्सीन कापगी मसिंग क्रोर निफु योक्शलक्ले। दिल्ली यूनिवर्सिटी ना एडमिशन की डेट लाउथोख्रे। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस ना लालिबो अगस्त 2 अदुगा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन ना जुलाई 23 हौरगनी। एडमिशन की थौरांग पुंबा ऑनलाइन दा चथगदबनी। मध्य प्रदेश की विदिशा डिस्ट्रिक्ट तंगरांग निमिदांग मियोई 15 पुन्ना गुहा अमदा तासिनबदगी मियोई मरी लेखिद्रे हौजिकसु रेस्क्यू ऑपरेशन लेप्तना चंगसिली। पुलित्जर प्राइज फंख्रबा इंडियन फोटो जर्नलिस्ट डेनिस सिद्दीकी अफगान की खुथोकनबा मरक्ता कांदाहारदा लेखिद्रे। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा अमसुंग महाकी मपुरोइबा पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेब मालिक UAE की चही 10 की ओइना लॉन्ग टर्म वीजा लेमजनिंगाई ओइरबा गोल्डन वीजा फंख्रे। अमदी जर्मनी दा इसिंग चाउना मरम ओइदुना सिबगी मसिंग ngasi इराय नुमित फावबदा यामद्रबदा मियोई 34 सुख्रे। कया अमना हौजिक फावबा थीबा फंगद्री। ngasi गयना दी Arambai न्यूज़ गुवाहाटी दा मैतेलोंगी पाउ संदोकचबा मतंग से लोइसिनजबगा लोइनना ताबिरिबसिंग बो अमुकसु हन्ना।